छिक्पे सक्सिया महफुजिडियो मनोटना थौये सचिव स्विचाको नेवा मिजो जना थोप्रस्तोता सान्त्रा साके छिक्पिन त जुजल्पे याटा वेट नगुटो सक्षित जोजल्पा नप लस्कुस्न याना जुना थौ नेपाल सम्बत छिन्छसव पिपी ठिला गात्रिय डिसिख अष्टैको 2080 साल पौष महिने या 4 गते सञ्चरबा थौया सचिव स्विचाको नेवा मिजुले नियमित पनि प्रतिक्रिया नप थिथि मिउ छको निको उगु ठुगु अले केरार श्रेष्ठ टिप्स नन्दो नियमी पासपि ग्यापेस चंगो लुमुसी चंगो चाकुस चंगो यमरि पुनि सिटल थौवाले खास छु खमलासे स्वाटु स्वामी हाके बिचाएन दक्षबे नापा मिसिन्जरे बो छफो नोगु मिन्ने नादिस मा भाइ बखान नाटौ ठोमिए टुटुक्न दो जिगु डेज त य जिगु थाज त य जिगु माम पाट स्कन्ज त य ठोमिए चुमी नप लेट म रामकृष्ण दुवाल पांगा चोम ख हालाटम रास नोम थे चो नान्यनि मन रानी सोपा ठोमिए युट्युब भिडियो नप सुएगु दो निना दिस ठौ या लिया छियामी अर्तेगु 1 नम्बर यमी जिगु दे सिताया जिगु भैजिताया जिगु माम भाषा तस्को सिताया जिगु दे सिताया जिगु भैजिताया जिगु माम भाषा तस्को सिताया सुनाना सराबी सुझीता खोइचो भमाना सुनाहा गुताला भे भे चलेचा सुनाहा गुताला भे भे चलेचा स्यासा मधाजुई मैं वो पैचा स्यासा मधाजुई मैं वो पैसा
나빵 미run가 원고 서치워 수이 내고 녀와 미조드나 like 나빵 पट्या कमा जोजपा हो ठिठी कोठाए न्यायपिस जंगु स्वा हो किपा छया दिप्ने ना भने दक्षबे नापा स्टिकर छया दिप्ने ना ठुक्न दो अमर बहादुर डंगल सुरेश लाकार रमेश कपाली राजु सिकराकार दुवाल विजय रत्नमाया जोशी रवि जोशी सर्वगुण ताम्राकार सुनिल महर्जन अश्विनी कुमार श्रेष्ठ श्याम परदेशी विद्या प्रधान परिवार उत्तम स्थापित हिशिला श्रेष्ठ मानिक साके किरण खर्गी गीता खर्गी रत्नमाया कुलु ठटे वंगु जाजु चाहिँ जम्मा चाहिँ सचिव खुइ निवेश न चाहिँ शेयरना देउले अध्यक्ष ना भनाचना साध्य जुइ मुखका ठाउँ चाहिँ वेक अफिस चाहिँ सुबा बिया नाम मबना ठटे चिठी कथा स्टिकर छया दिमे हो जाजु शेयरना दिपे चिकमे सस्ता दुनगलन या सुबा देसा जना नाप तो जाजो छि लिपन यनि माथि वसा जाजो लाइक एना दिस लाइक या तासा लिपे जाजो छु फेसबुक ए वाले वरे निन्ट अफ कमेन्ट गोनीको या दक्षिण नापाङ कमेन्ट दो कान्छ पाइ कोजो वेकन जुजल्प नापाङ फिस्टर गात्री जिदो उत्तम स्थापित जो जुजल्प चुइ दिथे निनु श्रेष्ठ जो जुजल्प फिस्टर गात्री दिगो ठटे धर्म कृष्ण शिखरमे जो न जुजल्प चुइ दिगो थेन प्रकाशमान सक्को जो जना चुनार गात्री दिगो अले मेम चाहिँ नियमी मदन मान राज भण्डार जो जुजल्पा शान्त्रा जो मे ज्याजो पुङ जना अले यमरी बारे छु टिप्स अले केरा श्रेष्ठ जो टिप्स नियन द्या सापेल लेव यमरी फुने सुनपिन जको मानी आठो सुनपिन यो खने चाहिँ यमरी फुने न्यवा चाहिँ च्याटो कमेन्ट जुनि चाहिँ ठो सुनपिन दाजुले यमरी फुने कोचार होला ओके लस्ता सकल न्यवा पनि मुटी चाकु माको यमरी मुटी लामरका भिन्तना चुना सुबारका वेकलन चुइतला आ यमरी फुने सिरौलेला आसक्सि मुटी चाहिँ चाकु सितोपटी यमरी नापा खुवाय जन सवाना ओले जिमा अले ठट्नोट्नो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो जुजल्पा शान्त्रा जो मड्डिक जना वेचङ जाजो नेवा मिजो ल्या 130 से लागि 6 मिटर यको सुबा चोइ दिथेन तो अमृत रत्न साकी जो जुजल्पा जिगो नापि मेमोरसा जिन्चया तेको पुलाङ मे हाकादला आफ्नो सुबा दूर काटै दिएको दो अले राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो भगवान शरण पिसुत जुजल्पा शान्त्रा जो दै दिथेन तो सिरिन बज्रा चाति जो जुजल्पा दाइ तो जाजो न्याब्ले निन दस जो तस्कम बाला तलर काटै दिथेन तो अले जो आनन्द मोहन रञ्जित जो न्यूजील्यान्ड टोरङ गाच्ने वेकन चुइतला वेक चाहिँ न्यूजील्यान्ड चाहिँ तो जना चुना कमेन्ट जना दिगु जाचन टपकन छ न्यूजील्यान्ड न जना दिगले वेकटा विशेष छटा बेस लस्कुस्न जना चुना तथे नियमित नियमी छत्रराज बजाचार्य जो यमर पनि लस्ता शान्तराज दाजु ठोलोक भाग नेवा मिजो जाजो पाके सकल से मुति यमर यचाकुसवा लामा गाचन वेकल तैदल ठठी ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो जलपा शान्तराज जो जाजो नेवा मिजो ल्या 137 न कोचाको पुङ जना कमेन्ट या उसले शब्द मालकार्य सोलेट होगु मुक्क नेवा पवगु नेवा समुदाय मौलिक नसा यमरे नापा स्वाफु दोगु नापाङ मेव रत्नमाय जुसिया इनापे विष्णु जल्मी सोलेट होगु छेवना छुया पासा फुटली मिमुचासा बोलिया डक्ले लिपाङ मे हाका कोचागु ज्याजो पृष्ठभूमिले यमरे डेकीगु यले टबाले चोमा बलदेव्य मूर्तिले यमरी छागु चलनी बारे वर्णन हो नाप भुपाली मुजुगु नाप सफोडुगु खट यक्वे जानकारी मूलक दुर्गा थै दिन तो वक्ता हाक्न ठुक्न चोइदिगु दो अटला ज्याजुले ठोगु नेपु मे फुके बाला ओके मदे नापाङ हो डक्ले लिपाङ मे नापा पाजो रमेश कपाल जे इनापे कमला श्रेष्ठ सले ठोग मे अमरराज शर्मा सले ठोगु टुयुगु भजुगु जिन्दगी खप बोली मिट जित अधिका यो ताल किरण खरिया इनापे नेपाल भाषा पिङठा मध्ये छगठा पाजो निष्ठानन्द बज्राचार्य बारे छ पिङको प्रस्तुति चोछा बजो 28 सन् 1990 फिल्म आजका अर्जुन या संगीतकार बप्पी लहरी खुया संगीत बड्ड या खनपा स्वपुडु ख हनिबम साहित्यकार पाजो केदार श्रेष्ठ टिप्स न न्याफिया तल हनिबम सितार बाटक पाजु जयश्वरमान प्रधान या कार्यमैच मंसिर महिनासो बोले मिनापा स्वफुडुको टुन न यो हे तालका ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जु ठौक चाहिँ कमेन्ट ठुक्न पोचाका दिगुडो ठोटुङका रमेश कपाल जुया चाहिँ कमेन्ट ठुक्न दो नेवा मिजो ल्या 137 ठोक छफो लोक भाग मे टुन सहित च्याफु मिनिङका डीपी सकल सर्जक श्रेष्ठते त जुगु दुनुरलन हे नमन नापा ठोल्या न सराथे पुङ कन्याना सकल नियम पिन्ता जुगु जोजल पावो अभिवादन दो ठोल्याखे यो मरि महिमाना पन ठो गज्या नेगु यात त विषयले ठुकिया इतिहास हो गद्य गुरु निष्ठानन्द बज्राचार्य बारे ठौटक मुसुनिगु खकना दिगुले तस्क न्याय पुटाल
न्यायपुजको मुख ठजाउ खट झिसम मनन्याना लुमङका न टेमा नाप मोसु पिन्टन कना सिका सेका टेमा टासे ठुके लागि प्रस्तुत गर्दै त यको सुबा बिया चुना र गाचनी वेकल तैल ठके चाहिँ सुबा मबुसा कवेर जुर गान तैल मखला थन कवेर यो शब्द चाहिँ वेकल चुइदि दुठ कवेर यो नेवा भाषा चाहिँ पुलाउ शब्द चाहिँ नुवा श्याम कन्जुस मटापटी ल आठना झिसा लुमङको बहुपटी शब्द का लुमङ काटे मापटी ल कवेर यो कन्जुस अले हिन्दी सिनेमा जगत या संगीत खिले गठे चाक मचाक संगीत खुया काइपिन मोडुगु मुखो तर गुली गुली ला हु बहुया खुया प्यारोटिन डेका ना व डा डेके पिन मोडुगु मुखुरका हसना भेबीको टिप्स जे लागि साइडकार केदार डाइटर न सुबा बिया चुना जे न्यावाटे जात्रा तैगु ठा बाले इ पाक न्याका चुनी गटकी गन कसलास गन थिला पुयला वा मेमेगु वाले न्याकेगु याइगुला छिसम मुसुगु मुखुरका न वेकला चुया हान तने वेकै तने ठुक्टन खन्तनी ठो सन्दर्भ छौ टापु जिटा टा माटी व खन्चु तास्ने जिस ठ्याबा कठन जात्रा हना चुनिले न्योनी वेगु नखै त हनिगु याइमुको गटकी बलम बुइ हो ठकटे जात्रा हना चुनिगु इले न्योनी वेगु सकमला फुनी हनिमुखो ठटे नेगा मिटे नेगा जात्रा व छेचे जात्रा जुगे थन्चु पिन्छ न्योनी वेचंगु योमरि फुनी हनिमुखो अथे खना व बुङे ठगु जात्रा हना चुनिगु इले अन मोनी नख हनिमुखो ठटे जले फपुनी यो इले जात्रा जुगे फाउफुनी हनिमुखो ढ्याटिनु छुटास ठगु डे अस्टार्ट बस्तिया मुडय जात्रा नाचुनी बेले कठौ वेगु मेगु नख हनिगु छुट बिया त दु ढका वेकला चुइदिगु दो वा ठुकी हे लिबना चुनिगुले न्यनि वेगु नख कटपिन छन थेन हलि मलेसिया यो अमरि चुना अबिर छका व नगल सोना हनिगु मयासा जुगु जे फुर गाचने वेकला चुइदला वेकला छन तैदु मतलब छुटास वेक चने किफुइम जुली किफले चाहिँ नि यमरि छुना चाहिँ नि यमरि फुनी हनिमुवा हछारास अन नेगा जात्रा वया चले नेगा जात्रा त प्राथमिक र बिले त चाहिँ नि यमरि फुनी चाहिँ अन प्राथमिक त बि मखोर काटे दिउजल बकै लियोन्डनीको कमेन्ट टुरन्टो सनाठे बुराग टापु तया दिमा ब्रह्मदेव सरी टापु नापमा पूर्ण सहमति यासे छिगु समाज त ट्याचु नकाटौ छपो गुलिन उली छनछन फ्या बालना हुइको खोप भाइ मे पाजो राजकुमार मानन दरिसले वेकल हया दिगु मे हर्ख नारायण साउया चाका छे द बोले मिछप हाका दिगु पल्स कासे ठौन त ठुले लियोन्डनीको मेगु सन्चरबा हनन नापला जेमा भारका चुइतला रमेश कपाल जुइ त टाको कमेन्टी लागि सुबाडो नाप छिस्न चाहिँ इनापना दिगु हर्ख नारायण साउया चाका छे डर हाउपटी मे ठौ चाहिँ म हाक्यु बिचाएन व मे चाहिँ लिपयुप चाहिँ ज्याजुले हाक्यु मोटी त्याजुनाला आठोरंगा मेगु चाहिँ नि कमेन्ट किरण खर्की जुन ठुक्न चुइदिगु जुजल बटाजो झिगु तजिगु नख छिन पनि यो मरि पनि लस्ता सकल नियम 5 मिनेट लिबासा पिन्तना छिस अपन येले टाकै बारे जानकारी बिया दिउ थे ठौ जिन यल जिले दुनिया थाबाय फ्लागु नेवा नाइ बारे जिन सिको टाको चोया या ठुकी मिले मुजु सछिपाके सचेना दिरेगु आशा यानारगा वेकल चाहिँ ने झिगु चलन चल्ती थाबाय ना हो अले चाहिँ ने पुराउ रूपमा कठन चोया दिगु दुका वो जिन्थन बुन्टेनाला तौ मछे दो छौ चाहिँ लगन खेल जाउला खेल यौला ख ठारो ढुङ्गा टपुको कुमारी पाटी प्यापुको प्रयाग पोखरी अघि मठ अग्निशाला कुन्ती कुम्बेश्वर टफाल मान भवन कपनडोल चापागु हाटीवन बरिगा बानी गाउँ टौखेल टेटा इमाडोल ठसी साना गाउँ वाडे चापा गाउँ पुलोचोक फुलचोकी तन्ठासको जिता तो पुचो चुएबले ल्युने चाहिँ बिसरको टेमवा फुचो चुएबले न ल्युने बिसरको टेममा फुचो ढकाजको चोसा गागला अले ठसी खेल खाना खोकना ट्याङ्का भैरव टिका भैरव नुग लुहिटी सुनधारा पुञ्चली पूर्णचण्डी ग्वाखचा सैबु भैँसीपाटी यल ढाका पाटन ढाका जल हरिसिडी नेखु यपा नखो ढका वेकलन चाहिँ ठ चाहिँ नि निगो भाषा धावले गेरा मखला वेकलन चुइदिउ ल धामा अपासका छु दङ मरु त ठिकै जु खला एना वेकलन चाहिँ इन्ट्रेस्ट याद गरे गोले ठुल्टे याद ल चोया ल वटसका बाला पटिया खला छु कमेन्ट लागि त यको सुबाडो नियमी पासमी कमेन्ट बनेको कोचाल आज पो नोगुमिनेना दिस थोमी चोया लेटया हालाटमा प्रतिमा बजाचार्य ख वेक संगीते रुचि डुमजुया वेक मचबले हे चुलिचे चच रावपटे एक पार्टे डक्को मेचने वेकै न सडो लेपो वेक सुमुले मे हालेको बान्दिल मे हाले मास्टी वपि नोपिन त सुमुल न छगो सांगीतिक डकुए ख वेकै त सुमुले जको मे हालेको मयासे बालको मेहे रेकर्ड न हालिमल ढकाना जि उले सुझाव बिउ लुमासु भने तर ठंग वेकै मेगो ले न पसले मिन खन थोमी भिडियो युट्युब दोस्वे बजो नापा ठन्यना दिस अले युट्युब सर्च ना सुया न दिस गुली न्याइपुको जीवन ठोछिगो लिकुङका चुनिमटे
मते न्यावारे थना वारेवा ये जो छका सावै ब्योरे नुगा या खानु गल छका साधै ब्योरे वारेवा ये जो छका सावै ब्योरे नुगा या खानु गल छका साधै ब्योरे संगुजिगु मति नया काल बिल सुख दुख झिसा हनिगु संगुजिगु मति नया संसार स्वाति झ झ ढेकिनु संगुजिगु मति नया काल बिल सुख दुख झिसा हनिगु संगुजिगु मति नया संसार स्वाति झ झ ढेकिनु गुली न्याय पुगु जीवन को छिगु लिकुङका जोने मते न्यावारे थना गुली न्याय पुगु जीवन को छिगु लिकुङका जोने मते न्यावारे थना प्रतिमा बजाचारी मिटुङका साहित्यकार केदार श्रेष्ठी टिफ ने टिफ ठुक्नन्टो संगीतकार गायक गायकी पनि गुजको मखो गुले गुले फिल्म निर्माता निर्देशक टेको डिमान्ड हो चोइस न गजब गजबको ज्याबी यखनी छौ कटन सनकी डिमान्ड वा चोइस तासा जो सन वान्या ने ठुमको जिजिन पुमोङ कुसेम गएको सन् 1983 फिल्म रजिया सुल्तान निर्देशक कमाल अमर रोहिया तन अजागे सनको वौजिया तन रजिया सुल्तान फिल्म निर्माण इले निर्देशक कमाल अमरोही ठौ ज्या गो कठाई सम्झौता मयमी निर्देशक ख वइको जान अब्बल जिगु या पाकिजा पुनाको फिल्म महल ठजाको कालजय फिल्म निर्माता निर्देशक ख कमाल अमरोही रजिया सुल्तान फिल्म लागि न अमरोही संगीतकार खयाम र ठोटो बाजा प्रयोग याका निर्देशन पियातल फिल्म हिरो छम दास याकुब ख अलेठो भूमिका धर्मेन्द्र मिताचोङ ख अमरोही धर्मेन्द्र लागि छौ अलग गुस जिमा ठैको डिमान्ड ख ओके लागि गुल्खे गायक पिन्ट सटल अडिसन काको ज्याजुल पंकज उदास थजापि बालापि नोपि गायक त अडिसन बित वला तर अमरोही थुपि फुक्कुस्ट रिजेक्ट याना टाल थुपि सुया ठिक मुजु संगीतकार खयाम पंकज उदासला बालाम गायक ख नि ढाल तर अमरोही जित गायक मागम हो जितला याकुबे चरित्र लोग सो माउ ख छाटुक सो माउ खर गाटल ओगेला क्याप्टेन आजाद हाउ फिल्म वेटको गुपी कबन मिर्जाको छपको कवाली मिन डुगु च्याचन कबन मिर्जा स अलग किसिमको च्याचन मिर्जा वास्तविक गायक ल मखो ओगेला मिर्जा ऑल इंडिया रेडियो प्रस्तुतक ठ जाना चमख अले मचानसिया मामेस न वेट नोहा रियो चे नेवाटे छपो शीतला माजु मिदुनी
ला टकै वम पिटना छोपटी मे ओ शीतला माज यो मिथेन तो यापटी नोहा मे चाहिँ इमि चाहिँ सिया मुसमाटे चलन डुगु जाजन अले मचान से मामेस न वेट नोहा हालिसना टौ जाजन कमाल अमरोहिया त सुनाना वेगु ना कया बेले मिर्जै नाजना अमरोहि खयाम त मिर्जैगु ना नेट न कबन मिर्जै सो जना खयाम टपिङके वेट रिजेक्ट हेना बेले ठिकैना कमाल अमरोहि न्हय छक लगा बेले छन अमरोहि खयाम त छेन ने तुनिगु टोटिया सटल खया अमरोहि खयाम त तल खयाम साहब सोला कबन मिर्जै के जी न्याक्याना न कबन मिर्जै त मि हाकिमाल ठोखन्यना खयामा तल जो वेट निलटक तालिम बे क्लासिकल संगीत न सिने अलेजको ठोज्या जी भई निलटक तालिम बेरुङका रजिया सुल्तान फिल्म निप कबन मिर्जै सले रेकर्ड ल निदा फाजलिया मेगुले तेरा हिजर मेरा नसीब है तेरा गम है मेरी हयात है वो जहाँ निसार अख्तरी मेगुले आई जंजीर की झंकार खुदा खैर करे बले और फिल्म संगीत है बिस्कोंगु ठो निप में अलग है पहचान दो अले ठो निप में फिल्म संगीत काल जे में ज्याबिगु दो ठुके श्रेय में हालत कोरिया निर्देशक कमाल अमरोहि त बिगुला के निलाटक तालिम बिया सक्षम याम संगीतकार खयाम त बियो अनलेपा कबन मिर्जा मे हालेको टोटा रेडियो ठगे दुनिया ल्याउन छक ठो निप में छिकपिन सन न्यानादिस ठो चाहिँ टिप थने कोचाउ ल न्यानाद ल केदार श्रेष्ठ टिप सिलाई वके त यो कुसबाटो लिपन थजाउ टिप से आसिया न्यानातना ल सान्तरा साके पाखे सन्तरबार पत्नी प्रसारण जेके नेवा मी जो सचिव सुइचाको जाचो नियमी पासमे थौ मे न्यने वा आखा व नेवा मी ल्या हयु आ दक्षबे नापा न्यने वा आखा सिना त मी सफ न्याना दिस वा छवारे वा जिता जुगो मनो सता तन जुगो मय फुक अंग अंग छन्त सता छ थो फ्लाग मी ख तर जिगे चुङ मी थो मी बारे छु चुया मोट हुने ले चु मी सो सुइगटी न टाइम फुले छम फना त 2004 साली प प्रजातन्त्र वेदका नेपाल भाषा सपो पिका जुग व संघ संगठन न डेकी जित मुले प्रेम बारो कसाल नास खलो रहि छु सांस्कृतिक पुच नि सुन उगो पुच अलि ज्याजो त डेको ठो मे संगीतकार सुतेको गुण चुया त खनि मोरो थैट लोकमी कथा हाका वया चङ तो आ नेना दिस थय मे वा माया वा जिमठा लाछि वा माया वा जिमठा लाछि वा जीवन खुशी का चाहिले वा माया वा जिमठा लाछि वा जीवन खुशी का चाहिले वा जीवन खुशी का चाहिले वा Kasamita goya julewa Bakhu kasamita goya julewa Tel kasamita ajukawa Tel kasamita ajukawa Wahira wa jinthala chiwa झीपुक मिले जुया खुली चिनेवा झीपुक मिले जुया खुली चिनेवा Kasamita खुशी बोनेवा ताहा kasamita खुशी बोनेवा ये कंधाला मीता दम्फो कैवा ये कंधाला मीता दम्फो कैवा वा माया वा जिमठा छिवा जीवन खुशी चाहिले वा जीवन खुशी चाहिले वा
समीता निखा पिकेवा किसका समीता निखा पिकेवा सुलका समीता सतगत जुलेवा सुलका समीता सतगत जुलेवा वाहिरा वावा जिम्थला छिवा भैका समीता भैका थेंकेवा भैका समीता भैका थेंकेवा Mita pizza dhaiwa kan pizza mita pizza dhaiwa dangum ka samita mai tu khewa dangum ka samita mai tu khewa wa maya wa zinthala chiwa wa maya wa जिम्थला छिवा जीवन खुशी चाचा हेलेवा जीवन खुशी चाचा हेलेवा 이 치kulai 이 가 와우 이거 에상 와우 미츠프 냐난디서 와우 소레 파카 로 하고 굴린 냐이부 मिचुया लेटे आटमपट्टि स्वेगु मनजुलले मिचुया आटमपट्टि नील रत्न साके खवेकै पटि हाकौना नील साके खनिए मे हालातम सञ्जीव प्रधान यनादिस वावगु सोरे पाखान लो हाको गुलिन याइपु वावगु सोरे पाखान लो हाको गुलिन याइपु
दुखे दुखे बैले मफया बोया झुके झंगा सोरे बाबोगु सोरे सोरे वावल फेवल आजु मोवनी मेजे त पम्चलाट लमी मोवनी ठौ वेला कन्या वेला अझ मोवनी लमियल नसुस टुकु टुकु मतानी तुमी हालाटम राम श्रेष्ठ ख न्यना दिस पुलाउ मे न्यायफु मे स्पेल लिप्य छफु टुन न्यना दिस टुन थाना टम जे सोरमान प्रधान ख यनातना ल सचिव स्विचाको नेवा मे जो ठौ ये नेवा मे जो वापा के चाहिँ सुरु कति चाहिँ नि मितो हाका उडु ल छिटमुट गस लाग्ने छु चाहिँ काम आउट छ कमेन्ट बक्स चाहिँ छ जाजो निना डिग्ने लेखिएको सुबाटो जाजो निना लाइक कमेन्ट हो शेयर ना डिग्ने सस्ता हाक्न छ सुबा बियाज वइको नि हेपुको सुकुप्रभुको हनी फेमरा का पिन्ट्रन्ति छ मेगु सन्तरबार सचिव स्विगुको नेवा मे जो जना हन नपलावे उलेटकी लागि ठोप्रो तोता सान्त्रा साकी त बिरे बियाज छ ठौ टपा लिपा हन नपला